अस्सलाम वालेकुम। 5 स्टार DVD डिंगा लैके आए ने तुहाडे वास्ते साईं सोहेल अहमद गुज्जर, शहजादा सैफ अल मलूक, छोटा भाई, बड़ी सोहनी आवाज़, सोहनी अदावां, मस्त कर छड्डण वाला बंदा जनाब साईं राम दी आवाज़ विच यह प्रोग्राम असीं जैंदर पिंड विच रिकॉर्ड कीता। प्रोग्राम पसंद आवे तो अपनी राय जरूर दिओ। साईं राम दी आवाज़ विच एक वखरा जिहा दर्द, एक वखरा जिहा सकून है जनाब। यह प्रोग्राम 2016 कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया गया। असी बेहद शुक्रगुजार हाँ तुहाडे सब दोस्तों के जिहड़े साडे प्रोग्रामां नूं पसंद करदे हो। अपनी राय जरूर दव्या करो। शुक्रिया सर। फकीर का रोशन आस्ताना रहे, शाह रफीक रहे, आबाद अली खाना रहे, मेहमान नवाजी का सिलसिला हमेशा जारी रहे, दस्तरखान बरा। बुजुर्ग दोस्तों, मैं बदाना चीज साईं सोहेल मैं संभाला तमाम बुजुर्ग दोस्तों का दिल की गहराइयां दे नाल बेहद मशहूर हाँ। बिलखसूस जितने भी तुसी इस खुशी के मौके ते हाजिर होए हो, एक खुशी का मौका है जनाब चौधरी शहबाज साहब के साहबजादे की शादी के मौके ते महफिल सैफ अल मलूक, और ये बड़ी खुशी का मकाम है कि खुशी के मकाम से अल्लाह के महबूब काली कमली अले आका ताजदार मदीना मौला अली गौस बागी आदमी सरकार पीरा शाह कलंदर रमणी सरकार खड़ी शरीफ वाले याद किया जा रहा है। एक घट लोग ने इस कायनात के जेड़े खुशी के मौके पे ब्याह शादी के अल्लाह के महबूब को याद रखते हैं। बाद लोग और सिस्टम निजाम अबलीस को खुश करने लगा, लेकिन मैंने बहुत खुशी हुई है कि जनाब चौधरी मोहम्मद शहबाज आप जींदड़ कलाम तहसील वादिला गुजरात नजर कड़ियाला, उन्होंने अपने बेटे चौधरी हसन शहबाज उदी शादी के मौके पे महफिल सैफ अल मलूक का इनकाद किया है। और मैं बंदा चीज साईं सोहेल उन्होंने अपनी तरफ से वेलकम कहना कि जिन्होंने अपने पुत्र की शादी में मियाँ साहब आरफे खड़ी के बादशाह को याद किया है। और जनाब चौधरी गुलाम अब्बास साहब आप जिंदड़ कलाम, जनाब चौधरी मोहम्मद असजद आल हकीम अमेरिका आप जिंदड़ कलाम, जनाब चौधरी मोहम्मद असजद आल हकीम अमेरिका आप जिंदड़ कलाम, जनाब चौधरी सिकंदर याद, चौधरी मोहम्मद आसफ साहब आप जिंदड़ कलाम, जनाब चौधरी साजिद अली साहब, चौधरी शाहिद इकबाल आप कराची, जनाब चौधरी शाहिद इकबाल साहब आप कराची, चौधरी नासिर महमूद साहब आप कराची, और जनाब चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब आप कराची, चौधरी इनामुल्ला, जनाब चौधरी अनामुल्ला साहब आप कराची, चौधरी साकत अली साहब टोपा, जनाब चौधरी सनाउल्ला आप खारी। तमाम बुजुर्ग दोस्तों को वेलकम कहने और अपनी हाजिरी पेश करना, क्योंकि एक खुशी के मौके की महफिल है और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल जेड़े दर्द वाले लोग इस पाक महफिल दे विच मौजूद ने, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल ये बाबे खड़ी वाले दी मियाँ मोहम्मद साहब के नाम की महफिल है और अपनी हाजिरी पेश करना। दोबारा जनाब चौधरी शहबाज साहब और जनाब उन्होंने भाणजा जान चौधरी तनवीर बोकट साहब पंजाब पुलिस वो भी इस महफिल के मौजूद ने, मैं उन्होंने भी अपनी तरफ की वेलकम कहना। जनाब चौधरी तनवीर बोकट साहब आप बोकट शरीफ पंजाब पुलिस। नबी
صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد نانیر وگایا بن دیئے نانیر وگایا بن دیئے تینا دکھڑے سڑایا بن دیئے پتہ لگا بن دیئے آؤ لوگوں میں تمہیں دساں بن دیئے نانیر وگایا بن دیئے تینا دکھڑے سڑایا بن دیئے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد میں وکھا تے سونا وکھے نائی میں وکھا سونا وکھے نائی میں نہ وکھائیو وکھے پر اڈے بہت کٹھوں لیاوا میرے ویکھن دے وچ ماہی وکھے پر سونا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین پلیکھے پر یار فریدا صلی علی نبینا صلی علی محمد ایک بار بلائیں کہ تو میں نو سو سو بار جی جی آکھا میرے آیت تے رکھ لے اکباویں عشق کچائے مجھے سیاگا تینوں پیارے پیار دا واسطہ آئی مد تیرے پیار دی پیاگا پر جے اجاوی نہیں اقبال سوڑیا تینوں مرضی والڑائیں تینوں پیاگا صلی علی نبینا صلی علی محمد غلط کے اذان گناہ ہوتا لوگی ویکھ بلال نوان کہندے قابل غور لفظ ایک خوشی جا موقع ہے خوشی جا مقام ہے میں اس بلال دی بند پڑھ رہے ہیں جس بلال نے اذان نہیں دیتے سورج نہیں چڑھیا اور شباز تو بڑا خوش قسمت ہے جڑا اپنے پتر دی شادی دے اللہ دے محبوب دا ذکر سن رہے ہیں غلط کے اذان گناہ ہوتا لوگی ویکھ بلال نوان کہندے گل سنی بلال تے روڑ لگ پے ذرا دوستو کرو دھیان کہندے جیڑی جیب نبی دا نام نہ ٹھیک آکھے کٹ دیو ایسی زبان کہندے او تے رب رسول نو لگے پیاری وہی بھیج کے آب رحمان کہندے کدے صبح اذان کہندے ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے عشق دے بیمارانو بیمار رہن دے اور عشق دے بیماران
اے عشق عقل آخدا ہٹ پیچھے تیرے نال میرا کوئی چیڑا نہیں میرا کام سر کٹا دینا تیرا بور کھائے دا ویڑا نہیں جنو چاواں میں سوڑی دے چاڑ دیواں کالے اے پکی کو بہیڑا نہیں پر کار رب دا آجی بابا لٹیا دن چٹے دس رب دی کوئی وڈیرا نہیں ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے پر عشق دے بیمارانو بیمار رہن دے عشق دے بیمارانو بیمار رہن دے این عشق جنانو لگ جاندہ سکھ جاندے نے وانگ کانے آندے قابل غور لفظ این عشق جنانو لگ جاندہ سکھ جاندے نے وانگ کانے آندے ایک سکھ جاندے دوجہ مک جاندے تریجہ مر جاندے نال خلقت دے کانے آندے اتھے عقل تدبیر نے کی جانا ہوش بھول گئے نے وڈے آندے آندے پر محمد بوٹیا جنہ نو یار ملیا رو پہ گئی وچ کھانے آندے ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے عشق دے بیمارانو بیمار رہن دے عشق دے بیمارانو بیمار رہن دے بلا 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 تے نظر نہ دو گئی کی ہویا جے گوار بلا بول بول کے کہیا رال پہ کوئی یار بلا تے کوئی پار بلا بلن ہار جگ سارا کی ہویا جے گناہگار بلا پر ایک نہیں بلیا پتر ماں فاطمہ دا نہیں دہلے دیئے تلوار بلا ایک نہیں بلیا پتر ماں فاطمہ دا نہیں دہلے دیئے جیدر کلالے ہو ذرا غور کرنی ایک نہیں بلیا پتر ماں فاطمہ دا نہیں دہلے دیئے تلوار بلا پھر کیوں نہ کھا ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے عشق دے بیمارانو بیمار رہن دے عشق دے بیمارانو بیمار رہن دے این عقل دا انجن تیار کیتا کو نہ ہوئے تے کی ہوئے جتھے دو گریز کرن حکومت اتھے ون ٹو نہ ہوئے تے کی ہوئے جتھے پانچ ملنگ پہ کے پان تمہاں اتھے اللہ نہ ہوئے تے کی ہوئے پر محمد بوٹیا جتنا تو سونا یار ملیا خوشبو نہ ہوئے تے کی ہوئے ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے عشق دے بیمارانو بیمار رہن دے بیمار رہن دے عشق دے بیمارانو بیمار رہن دے ریڈ سے نہ رویے عمر ساری ایک دن ایسا پردیسیاں ٹر جاون آئی قابل غور لفظ جیندڑ کلاون لیو تے کراچی دیو شہزادیو ریر سے نہ رویے عمر ساری ایک دن ایسا پردیسیاں ٹر جاون آئے نہیں دیکھنا آن کے مکھ تیرا نہیں گڑی تیری پھیرا پاونا ہے اسی سکھ سکے دیاں ٹر چلے تو سا سکھ دیاں مار جاونا ہے پر محمد بوٹیا یار
آنکھ بن کے جا مناونا ہے سلطان علی شاہات میرا بابا بڑے کرم کمائے پلائیو بھی میرے وقت پہ رڑ دے ساڑا وچ ککھا آج ککھوں لکھ بڑھائے نہیں پلاؤ بھی کلر شور زمین سے میری بوٹے کرم نے لائے نہیں پلائیو بھی پر پتا سارا